Kapan mula pun mari istirahat Dumada jak jung kejungana Mentedunga Susiyanto dapat jumpa Tretan Susiyanto eko cak tuan mana semolce Pepole nyonya tolak isa Mas lian tak ketikelen Na pepole nyonya atombi yani
istirahat le dumatecek masalah dalam ate satoni ate tak kuat membulale jak mapingongan serapit bandula jak mapingongan Susiyanto bule nyonya tolak isa tak kati Akarama nak para pisan semulja bapak sahamar ring mulja Jukan aja Fatmawati Kang langkang na Pak Haji Sudai Aja Suni tak ketinggalan Semulja pakalipun masati minangka terima tamu semulja saya juga nyonya Rismawati Pak Apel Pati juga nyonya Johani Tretan Said juga Tretan Pak Usai nape polewak bedele tretan sudah nan ibu amsia tak ketik tretan mesnaton cukan awiyane tretan miarile cukan ibu misria garu apa pada mede pada mede nyonya Mosaida bukan ibu Nisa marwani tak katikelan alim juga ibu Marwani Roak mana Tretan Mesrawi Kerua minangka bangunan Cahaya family
Bapak Ahmad Eko dakwa keamanan semonce samangkin apon pada apolo seneng apon tada pada semunje seneng apon tada pada Kak Susiyanto Nyonya tolak isa Apa boleh sesepuh Adi sudah kaloroknya pangandonya nyempanya melekan longga ulama ke pasar kota along polong sesabele ate selik tanda pandai Apa boleh wak bedelik Papa narika Mama nariri tak katiku Tretan suandi Bukan tretan anani Kini kau pun pada bedale Seneng tada pada tak senengan
Seakarnya Susiyanto kong langkong nyonya tola isa sesepo haji sutanan iman kong langkong enek tretan maslihan pon apa boleh nyonya adbiani sesapisan sareng bapak samar aja Fatmawati Cukan komantana Abdul Olis pun apa boleh Alfira Mawati Cukan terima tamu Pak kalipun Mas Ati remu aja kong langkong nyonya Resmawati juga lupa apel pandi nyonya Juhani ruak pada tretan sakit kong langkong tretan Pak Musa lagi awit sarip tak katinggalan minangka tokan sembada pun apa boleh tretan Mursiti
panggan mukni kong lengkong Ustad Ahmad tak ketinggalan juga saya juga Ustad si Bawi rang sepo kaule ponapa pole Ustad Masui panika salam kerong dari Cahaya Pak Mas Rawit tak ketinggalan Agarama mulan dotratan suwanti nyonya anani andi akarnya bulan sangat tanggal lemah tanggal 14 Imam Hari Kamis ke malam Jumat tentu nama mendatangkan sekanca Cahaya family tentu na kampung jateng gedeng temor hajat temu kate